kwakhona ama-gangsters that time yabo kwakuthiwa ama-Black Swine yabo nama-Apache yabo nama-German fighting against ama-Berlin, ama-Berries nama-Roma yabo. Mara-ke what happened that day, the famous gangsters ezaziwayo la ukuthi ama-gangsters yabo nazi siyazibona lapha ngithi basivimbile ukuthi singaye esigela asiyange esigela sikhona akakabi-ke nalamabonda ekwamabonda kusaseyifence le yayimaintainwa umasipala maye ngathi iwile uyayifaka umasipala anifakele negate apende amagathasi i-service delivery thina siyazi from lapho kuyinto enjenge uthi uyavuka ekuseni uthole sekugcwele into zakamasipala la ejardini lakini sebayenza i-base camp la yabo kuzopendwa-ke ipenda izophumela lana kupendwe all over la kumele izenke malivuza liyakhishwa kufakwe elinye liyapendwa indlu ipendwa yonke. Alright, manje into engiyibonayo la man ama-gangsters hey man kwakusasenomsakazo-ke yabo umsakazo we used to call it ready fishing yabo ispeaker welise sasaphaza ipropaganda ya tsena ke ditaba le difiwa ke Joseph Makema yabo moetapele wa South Africa JG Straight Home what bonana izo nje well kune attention la endlini ene emsakazweni awudlaleli hayi yabo umsakazo uyahlupha ngoba uyabambisana ispeaker manje mawungazi ukuthi kwenzekani la nemawuthi sowufana nokuthi ukhiphe station wathi lapho ke sowulahlile mabafika sekuyinduku bayazi ukuthi bathi bofunani lapha uthe mina ngizange bathi lapho ufunani lapha yabo asikutshelanga ukuthi ungayi lapha ubona ukuthi umsakazo lona man yabo ene ispeaker esicala ukudlalisa i-radio Bantu 59 i-ready fishing mangicabanga kahle bese ikhona beyisakaza in the absence ye-radio Bantu bekusasakaza isibhono yabona Springbok Radio what yabo mara kwaya kwaba khona islot se-radio Bantu yabo namhlanje isiZulu yabo KE Masinga izindaba zifundwa uKE Masinga yabo kusasa ditaba dibalwa ke Joseph Makema dilengwa first pioneers we radio Bantu ke lawo yabo. So nanga manje ama-gangster